Munda minsi 10 umurwayi wa mbere wa COVID-19 agaragaye muri gereza imwe, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ejo rwatangaje ko 178 agereza 3 bamaze kwandura naho 11 bari bamaze gupfa. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Mu kiganiro urwego rwahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane rwasobanuye ko icyorezo cya COVID-19 cyamaze kugera muri gereza 3 muri 13 ziri mu Rwanda. Umuyobozi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda Rwigamba George yavuze ko gereza zabonetsemo icyorezo cya COVID-19 ari i Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, gereza ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali na gereza ya Muhanga iri mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muyobozi asobanura ko muri aya magereza yose hamaze kubonekamo abagororwa 178 banduye COVID-19, ikaba imaze guhitana 11. Kuva COVID-19 yagira muri aya magereza nibwo bwa mbere hamenyekanye abantu benshi bahitanywe n'iyi ndwara mu mezi 8 maze mu Rwanda. Ni kenshi mu matangazo Minisiteri y'Ubuzima isohora buri mugoroba humvikanagamo umubare w'abantu 2 cyangwa 3 bitabye Imana, bitandukanye no mu gihe cya mbere aho hashoboraga gushira ibyumweru 2 nta muntu muratangazwa ko yahitanywe na COVID-19. Rwigamba George akavuga ko bakajije ingamba. Kuri gereza ya Rwamagana niho twabanje kubibona. Gereza ya Rwamagana hari treatment center nk'izi tubona za Kanyinya n'ahandi. Uvuga ngo abagaragaye muri gereza ya Rwamagana barwaye barimo baritabwaho baravurwa muri ubwo buryo. Izindi ngamba nuko nta bandi bemerewe kwinjira cyangwa se babinjiye bakaza bapimwe ari bazima, kandi nabwo ntibahure n'abari muri gereza iminsi 14 mbere yuko bahura. Iyi COVID yageze mu magereza amwe yo mu Rwanda hari hashize igihe mu magereza yo mu Rwanda havugamo ubucucike. George Rwigamba uyobora uru rwego rushinzwe amagereza atangaza ko ubucucike buhari bukaba bugeze ku 20%, ariko akavuga ko urwego ayobora ntacyo rwabikoraho. Ubucucike burahari ku magereza, ariko icyo ubucucike cyo mu by'ukuri icyo nakivugaho nuko uretse twebwe muri RCS kwagura inyubako nta kindi twakora ngo tugabanye ubucucike, kubera yuko tudashobora guhagarika ubutabera. Bityo twe RCS dukora nuko akira gusa. Ntabwo rero control y'ubucucike dushobora kugira icyo tuyivugaho, ariko buragaragara. Hashize amezi asaga 8 abagororwa bo mu Rwanda bashyiriweho amabwiriza yo kudasurwa kubera icyorezo cya COVID-19. Mu minsi ishize nibwo mu bitangazamakuru byo mu Rwanda humvikanye inkuru zivuga ko abagororwa batari bake baba babayeho nabi kubera ko ibyabunganiraga bakoraga mu miryango yabo byahagaritswe ku mpamvu zo kudasurwa. Inzara yavuzwe muri gereza ya Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. George Rwigamba yongeye gushimangira ko nta kibazo cy'ibura ry'ibiribwa kiri mu magereza yo mu Rwanda. Itangazo ryavuye Byumba ryatabarizaga abantu bicwa n'inzara, ariko kuri gereza ya Gicumbi nubwo wajyayo uyu munsi uzasanga muri stock y'ibyo kurya harimo stock y'igihembwe, ikazakorwamo n'indi stock y'igihembwe. Ntabwo rero ku magereza bashonje, nta nubwo bari banasonze, ahubwo ikibazo gihari hari abarwayi n'abanyantege nke. Iyo yananiwe kurya ibyo kurya bimugenewe cyangwa se akarwara akagaragaza yuko afite intege nke, ntabwo biba bivuye yuko gereza ishonje. Tureke kubyitirana. Uyu muyobozi yumvikanishije ko leta yongereye ingengo y'imari yageneraga imfungwa n'abagororwa miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda, akazafasha kuziba icyuho cy'ibyatangwaga n'imiryango y'abagororwa bitakinjira. Nyuma y'amezi 8 COVID-19 igeze mu Rwanda nibwo bwa mbere humvikanye ko iyi ndwara yageze ahantu hahurira abantu benshi muri gereza. Gusa hari amakuru yari yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ko no mu mashuri amwe yaramaze iminsi atangiye hagaragayemo abana bamwe bafite ubwandu bwa COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu bigo byamaze gupimwa mu karere ka Nyamagabe hagaragaye ko mu rwunge rw'amashuri rwa Kigeme mu banyeshuri 40 bapimwe hasanzwemo 13 banduye, no mu rwunge rw'amashuri rwa Gasaka hapimwe abanyeshuri 40 basanga harimo 4 banduye. Mu karere ka Gisagara hapimwe abagera kuri 40 mu rwunge rw'amashuri rwa Mugombwa basangamo 9 banduye n'abandi 4 bagaragaza ibimenyetso by'ubwandu bwa COVID-19. Ubu bwandu bwagaragaye nyuma y'aho Minisiteri y'Ubuzima itangirije igikorwa cyo gupima abanyeshuri, abarimu n'abakozi. Ibikorwa byatangiye ku wa mbere w'iki cyumweru. Mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi yahaye itangazamakuru ku wa mbere yari yasobanuye icyakorwa mu gihe hagaragara ubwandu mu mashuri. Cyateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo
aba ariho bikorerwa. Murabizi ko kuri buri shuri kuki twateganije ibyumba bishobora kujyamo abo bana, ni uko twatekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Byumvikane ko niba mu kigo habonetse abana benshi, abandi bagombaga kujya muri icyo kigo bazabanza babe baretse tubanze dukemura ikibazo cyagaragaye. Imibare yasohowe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa gatatu mu Rwanda bari bamaze kwandura icyorezo ari 5,543, muri bo leta igasobanura ko bamaze gukira ari 5,087, naho abakivurwa 410 mu gihe bamaze guhitanwa n'iyi ndwara babarirwa muri 46. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.